Oh my god. I'm so ugly. Look like I just woke up. Hi guys, I'm Kimberly. Oh my god, long time I haven't vlogged. Today is November 15. 15 Fridays. Tomorrow's Hmong New Year's. Stockton Hmong New Year's, and guess who gonna come sleep over at my house? You guys will see in a bit. Guess who I'm with? What? Oh my god. Are you nervous? Có bật xong rồi. Có xong rồi. Có bộ của có xong rồi. Đấy. Wow. See, I'm very boring. No, what's boring? Cụ thể là boring. Hell no. Why are you lying? What the hell? No, why are you lying? I'm kidding. Oh, I'm kidding. Are you ready tomorrow? Yeah, tap on jump. I can't wait. Đâu hỏi bé á. Okay. Hỏi bé dùng bao nhiêu bao mỗi tuần cho yo. Get ready. I think Baying is gonna win. Yeah, I know. I think Baying's gonna win. Oh, hi. Are you hungry? Hello? Hả? Ồ, anh chị. Are you hungry? Oh, no. Dollar. No. Có chuyện đâu mà tao? Yeah. Có nói chưa? No sausage. Huh? Sausage. Oh yeah, damn. Sausage. Hi. You watch a video? So this is my look with the princess hat. Hi, and then here you go. Finally, Baying. And then my other friend, Shua. Hi. And then the other we have new Cody. Naked Cody. Are you ready, Baying? Yeah. Now how you feel? Are you ready to go? Are you excited? Oh yeah, we got this. It's gonna be fun. It's gonna be awesome. And first IMC with Kimberly. It's gonna be fun. Take over from me. Or sure, take over from me. Oh yeah. Má đồng đi sáng cho lắm. Nó sao chẳng chia. Cho bé thì chỉ có bên trả không như má chua sao cả. Tao nào cũng要拜应刚刚醒过，多了弄个些生看姑娘多，从些出来姑娘那种菜动作，既然熟了起来。喂，喂。过去啊，别过来，后生啊！我啥还变了？叫我多成功咗嘛咯咯，去我上高片呢。对，有点我去生产工作没啥事对啦。哦要嘛要那个还，侬那要你晓得奥运赛给路到北考西都是给两场不这些啊。但我不要把一个弄生活，我他会做到啥子？路把这边跳我就到叫把一个多，我那公差给路中我哪天？
nhớ trong ý trong nhà sĩ cái tên cha chị không sợ là cứ lúc nào Kimberly show nhớ cho họ sao tại nó tua thằng nó cái thời của first hour MC giờ giờ của hai lũ tao muốn chỉ mình là thọ giá trị đầu tiên á ủa có còn người cô nam mình sao đâu nhiều bây giờ cái sao mà trẻ Finally done. Cô sáng ra một chín nó thôi. Bác số này có từ. Damn, you look hella high, bro. I see the star. Are you really that tired? What? Con ghiền thằng một câu đấy rồi. No, I'm just high. Hmm? I'm just high, right? Buddy. Hi. You woke up so early today. I know, but we woke up like at 6, right, buddy? But you woke up at 8. Nah. I woke up at 5. Có chứ nhắc của pháo. Sự chi mong á. Dậy stay here. Oh, you're so pretty, buddy. No. Làm hả số? What? You're pretty too. That's good, huh? Wow. I look JJ. Very What's good. up, ah? What's up? Give me your post. Nó à, cái bánh này. Sợ. No, cái sợ nó. Slow motion post, huh? Slow motion sexy post. Like a turn around. Wow, camper. Okay. Okay, got recording. Sorry.